da čovjek se navikne da kad klanja, da uvijek maksimalno se trudi da gleda u mjestu sećde. Znači najbolje imate verziju da su ashabi spominjali da su vidjeli bradu Božih poslanika s njegovih leđa, što znači oni su nekada ih gledali pravo. U šerijetu je haram gledati u nebo. Božji poslanik je strogo zaprijetio onima koji podižu pogled u nebo, to je strogo zabranjeno. Gledati pravo je dozvoljeno, ali najbolje zbog koncentracije čovjek gleda u mjesto sećde. A kod nas, braćo, vi znate kako je. Znači, znamo ko je na zadnjem safu, koliki su mu čorapi i koliko ima rupica na čarapama. Kako je vrijeme na polju, sve mi gledamo. Koncentracija se povećava na način da čovjek gleda preda se. Ko je do tebe, ko je tamo lijevo, desno, čarapi, diži ruke, ne diži, amin, micanje prstom, ti si došao zbog nečeg bitnih. Samo nevezano za ovo, nas je šejtan, braćo moja draga, toliko, ajde da kažemo, ispreskakao. Kada ste čuli ljude da govori o ovakvim pitanjima, nekim, da se svađaju koliko je ko skrušeniji u namazu, ali vidite, nas je šejtan uspio pod navodnim znacima zabaviti ko diže ruke ovako, ako ovako, koji je svezao ovdje, ako ovdje. To, braćo moja draga, u islamu da je bilo bitno, da je bilo nešto bitno, to bi ashabi prenijeli 100%. Vi bukvalno nemate vjerodostojnog hadisa gdje je poslanik vezao ruke. Što znači to nije bitno? To vam isto da imate dobro auto i sad imate najnoviji BMW i jedan je crven, jedan je plav. I dvojica ljudi dođu i samo ovaj je crveni bolji, plav je bolji. Ama isti model robe Boži, sam boja, a ne, crveni je bolji 100%. Ama proizvođač kaže isti, ne, crveni je bolji. Mi se svađamo oko boje. Nekad smo neprijatelji jedni drugima zato što je neko rekao amin, a to po sunnet, po konsenzusu ne je sunnet. A nikad se nismo posvadili ko razmišlja o namazu, ko klanja brzo, ko ne klanja i tako dalje. Pa smo otišli, šejtan nas je zabavio sporednim sitnicama, a srž namaza, veoma rijetko ćete naći nekoga da doživljava svoj namaz kako treba. Pa znači, to su teme o kojima treba govoriti. Ove stvari sporedni, braćo moja draga, zaista se mogu nazvati sporednim.